Mchamani ringine nekienda mumba kwethira nkiko manyenda kiandeto chieto na njira enle kuchia Weru ariera mantu mwanya mwanyera tukitha tukimurika yareo kinya siasa champata dire kwethira ikioneka ndene kana runguru azimio mno nende ntere ichemiru ininge nyinge kindeto chieto Weru ari ndembere yara tukirete orito kindeto hii IBC kwa mukira maratathi ya mwei ya kuringira kura tuko ya Ruari. Minister wabadirika nene ngabana kireto gukinya nari mamburene ya kuruguria nyumba michemanyo chukuru ya Kironya Primary. Na yokoti kurungeka kaunti Meru etikare mwene mukayo Leopanro miteka akienda kireto na Nteto bare anambecha chio ya Ntokiombe. Norobero to kedra nindi tukuretera gichunche kibitatu na kimudike ronro mwanya kindano ya Bogeta West. Mwana nireto madidi Weru ari ne Maureen komena nigeto PHINEAS IMAANA Nteto chia Weru Ithatu ikambiriria daichuchongwa kiama ya miankana idurano niyo IBC nidirete nende kitirira kiantumiri muthenya Weru ari nyuma ya kwamukira maratathi ya uringi bakura mukondo ya mbere kumande korone ya Grace. IBC ni ugete iguru ria gutumiria maratathi imwe kwa imwe ejaura kiama ya azimia kwithira kende kitha kiakaba yetere gamba rari kotini redire gita obobo yete nyuma ya kiama ya azimio itongereto ni Raila Odinga kuabatete kirio kinyandebene gotuweka utioringi bakura bukethira nende batete kirio tumira register uringi bakura kana manu voting ku mania murutira joria ngwataniro ya azimio korwa rwethire tegikira kiama IBC kwithira kwina njira wethire kumenya ringi kura kana na gichonkomano notification na lintu kwona kiama IBC chokire azimio bagwatirite muronga mojo no kubakethira betumira njira kimitambo kana na gichonko electronic notification agitaria neke bakubinyirira bakonda barabara jiro dio miro kimitambo commission abdigulie na ugite njire karigiria mbara jora koti ya biro herekithiririe mwaka jongijire 17. If you put there and you are not visible, I mean your details are not popping up, then they take your identification card you used during registration as a voter. If it is the ID, they will take the ID number and insert in the kit. So once you insert in the kit, if you are registered, duly registered voter, your details will pop up. If it pops up, then all that the clerk does is this image on the screen of the KIMS kit. Is it the same person who is standing here? If it is so, then tick, you will be allowed to go and vote. The biometric register and the physical register or the paper register, they are one and the same. You use the biometric register to print the paper register. So this notion being carried around that biometric register and paper register are different is actually misleading Kenyans. Keren kiameja IBC ibogete wibangite wakongana na bena wiriro bunene rodio miruro kimitambo rotidro ibaterera kerena kiyo kwedro ikionekana ngwataniro ya azimio ina nkararia Kenya kwanza pagoitekanira na IBC. Still back and forth regarding this issue of complementary system, and the best situation for us would be just to say that we shall have a voting process as we did in the last election. Identification will be through the KIMS kit at the door. I think we are getting more confused. That's the primary mode. That's what we discussed at Windsor. If and when there is a total breakdown of the kit, which means it cannot do anything, the alternative, the commission provides a substitution of that particular kit. So for us, we do not see what is the problem. Mnaku koti niriri kwedrigi toka mbiwe kimeke twetete kurente tweje hedro dio miro wedire kana dio miro kimitambo rokedro roitumeka
Nkiama eja IBC ne rombete magamba jonto je kotini kagitene gaka jedreje chiro na mpwe no totekanya kareo ke enge ibatumane itakira na siasa kokorokira merero bagwita kagitene gaka. And I also see an attempt by some newspapers to profile me to Moses Wetangula. He is a Bukusu like me. We were born in Bungoma, and I think that is perhaps the reason for profiling. But as a commission, as the chair of the commission, I've never sat with an individual to discuss procurement, and I think it's very unfortunate that some leaders can stoop so long to try at this point in time to try and malign the character of the chair. Mwambiri rokere ntukwenarwa nkiama eja IBC na mokire muligo jwa mbere jwa maratasi ja kulinga kura kumanthi grone Greece na raja kuthondokerwa maratasi jaja najo kulingana mukaligiti chebukati ija gontokorea kotina magamba kotini. We have received a total of 128 ballots today, of which for Senate is 111, for Governor 9, and for seats of women member National Assembly 8 ballots. The cost of ballot, first of all, the contract is about 3.2 billion. An average ballot paper costs around 23 shillings, including VAT. Wakomenya nabu maratasi jaru ribagitikio rais ya kedro yedundo koja mudhiam na arweri bobana benarodoro gitandegro ne Greece kile kamboni inform lekos kona jedondo ko ate katika tariki 15 na tariki 20 mweri jotore jotigere mweri jo mwake na gokinya kwa mathando kujeje na maratasi ja kulinga kura ntukwena ekuithurano bitigere murota jo mwebithiro biekinyira na nande kuringana mukarito fura chebukati netiba kedro bakendera kwa mukira maratasi jaja mwanga tariki 29 cia mweri jojo nke report na Ntoshoro TV kene kenjo mo Kenyatta aje kengina ngina kisoke Nairobi beta Boniface Mongera. Minister wa thirikari Professor George Magoha, Professor Margaret Kobianga bana wamiro kireitu murungi na atungiria bangi kathumba rwarebethete mamburene ya kurugurwa kwa hall ya chukuru ya Kironya Primary Ntere Chanari na raberete amiro bete na mbere kulikia kithomo bakiaria atungiria banende ibonekete kumeneria baraba kudra bakido bakimutaratara y'umweru yo kithomo niyo ya CBC. Waziri wa kithomo Joe George Magoha wa mumbere na uritungo Joe Margaret Kobianga ngabana wa mero Joe kireito murungi gategate gatongere bangi ni bariongerete skuru ya Kironya Primary wa ndini ya Kirwa nari kire mambura ya kurugura multipurpose soira ya kiskuru yo ndisi ya Kinoti gukurukira Rais Uhuru Kenyatta na are atongere kathumba bakere basokerete nkatho ndisi ya Kinoti na Rais Uhuru Kenyatta ni mirandi kathumba ira baretete kaunti ya Meru. Courtesy of His Excellency the President through his friend mwana wenu George Kinoti. We are telling the President, even thank you for even giving Kinoti the job that he gave to him. And Kinoti has been very loyal, dedicated servant. Ile kazi Kinoti ametufanyia kama walemavu, gavana ndiye alinipea ticket ya kusaidia watu hapa Meru. Si hapa peke yake bori. Enda Lare, sisa ako hapa. Wamejengewa, sisa walikuwa wanarebiwa usiku na mchana na wakora. Lakini Kinoti amewajengea. Kama si Rais Uhuru Muigai Kenyatta, hatungekuwa na Kinoti, DCI, hatungekuwa na Margaret Kobianga, hatungekuwa na engineer Kinoti, hatungekuwa na watoto wote wale ambao wako kwa serikali. Tupigie rais makofi. Tumeona utamu ya kuwa na urafiki na serikali. Wakati niliingia MP, barabara zetu zilikuwa mbaya, tukajenga urafiki na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tukaekewa lami ya kilomita 50 kutoka Kibiriti, kutoka Kisima, Kirwa mpaka Ruiru. Since Uhuru Kenyatta took that position of His Excellency as the President, women of this country have been given 24 billion Kenya shillings. And in Meru has received 1 billion Kenya shillings for women enterprise to do business. So you can clap there. Kenera ya kiskuru hiji. Nibo kenera barabara rami eto yanio.
Tubokena barami iwengie rami barabara Ithatu indi rami ira iretete gukunu tubakinoti ingere ni kinoti rui. Waziri wa kithomo jawe Njonji Magwa na amenerete baraba kurwa na mutaratara jo mwero jo kithomo ja CBC akiwa mutaratara jo jugatonywa siasa. Fear mongering about CBC has to stop. It is not political. You can say my party is the party of children, because children belong to every home. This is not to say that we are not going to have challenges with CBC as we continue to implement. Challenges will be there. The government that will take over must be ready to spend money the way His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta has continued to spend money on our children. Siasa cia Azimio la Umoja na cia ngavana Kirito Murungi titiginyuma mamburene jau atongere mwanya bakibaringira ndebe anene. Hii timu ya Kenya Kwanza wanasema Margaret Kobia wakizaingia yeye ndiye atakuwa na serve ministers hao wengine chai State House. Aibu kwao. Mama Kenangi tuwete nambere kurombera ngavana wetu tukarombera ngavana wetu tukamurombera ibangana bakarombera ngavana wetu. Hii ndio kipindi yangu ya mwisho. Ndaugire hii tarira muthia no nthomete thirira tunashomirundo na thirira nene ni mbeca nikwenda kurwa tuongerwa mbeca ndene miru naitwa aendelea siendelee na naya woliwa na koke ankiriku atikiriku. Ngiripotera Weru TV kuma Kironya wandini akirwo na rigisone kebure mbeta mawera kerigia kirithana ochiathoni yabo minister orime Peter Munya na ngavana wa Meru Kirito Murungi no chietete na mbere ya kura mutanare nende ukone kabaili baba tia kuyamwe kenda kwithira bakiwira kiekabo kia Azimio muthenyo woro minister Munya na retirite akioneka akiuga omuchi ngavana county ya Meru na gicho ira kura na arenwe mubangania wa Azimio Meru Mugambi Manyara raugire ibakugere guchokaniria athoni bakenda otiera kura chia Azimio ni kwithira ike yamwe. Raila Odinga pathuche gisiasa gatigati ka minister wa urimi Peter Gatira Umunya na ngavana Kirito Murungi ni kionekete kwa arama na kureta rukuru runene kiri kiama kia Azimio One Kenya County ya Meru. Ndi mukuru urakura wena mathone sawa nweto kwendane kro thirikari atwitithia boya twitete na mbere bubu bonekanite gatigati ka thingati babairi baba o rutere rukigeria kuonanio chamba bao na ni nyuma ya minister Munya kurega gutumiria kugwata mbaru ngavana Kirito Murungi ekiri kuruira giti kia ungavana gipindi kiawe kia biere county ya Meru ibwingo bwaite ya mbaru oni ntena thina na yauni mweri jwairi mwaka juju minister Munya gutumiria ateta kuruira giti kia ungavana na atumiriria ati akagwata mbaru urio karuira ungavana na tigiti ya Azimio no amwe na bubu na aregete bururu kuga kethira na kugwata ngavana Kirito Murungi mbaru kinye nyuma ya Kirito na kiama kiawe kia mbasi gutonya kiringwatani ya gisiasa ya Azimio. Wanatafuta kiti ya ngavana Meru, kama kuna yule atatafuta ambaye hatakuwa kwa Azimio ni vizuri ajue sitakuwa naye. Kabodio ya kuya minister Munya niugite ye kagwata mbaru mubunge ye kuruka wira Mwangaza kiri kuruira giti kia ungavana bo Meru ontubura bonekene kuthuria ngavana Kirito na gutuma kinya uga kagwata mbaru gichunge kabea uria bagushindana na mporo abure gitine kio bunge tigania East kabea arungi na tigiti ya kiama ke UDA The rules are crafted. Nairobi either comply kanete. Utuomba kukethera gakia ati support resolutions I mean guiding principles chia Azimio. Then mtu ati Azimio. It's as simple as that. Utu mtomba kweja na rules chiawe. Kinya ni am bound by those rules. Kinya kiama kiambasi bound by those rules. Na pia mabiondi bound by those rules. Kaki is not special. Tiania East na Meru community
gavana wetu wa 2022 aretwa Kawira Mwanga na mporo tangaza hadharani kumerua renga virongamero yo Mpuraburi ni mukamati wa kiondo kia Peter Munya, yani Mpuraburi kali PA wa Peter Munya na Mpuraburi ni round speaker ya Peter Munya. Kwa mantera kuga yati umetekiri mpuru wengwa jara mantera Munya nda kuga enda karimo kuga niyo mpuru akugitate. Wakiri Mugambi Manyara uria niwe mwandiki munene wa kiama kia Ambassador ari mwerekeria wa Azimio Meru augite bara bonthe barikire Azimio na ni bakurwira itebia gisiasa Meru no mwanka bagwate mbaru gavana Kiraito Murungi untu buria arwiri bamwe bareganite nabu. Tumeamua kama Azimio tutasupport all Azimio candidates wherever they may be within this county, and that is the Azimio spirit kutoka huko juu. Kawira Mwangaza nuenga bana uraete pekoritera Meru boe wana yangu baba kwa bange marinda ya basi nau baibura ilipecha ile bayete kere kaute bale ni tote kwenda kaute ya Meru korienda akubara hapa kumenyera itopia Meru. Mwambirio nejo kiumia giki akiama bomo bakiamagia PNU kiama kiria gitongeretwe ni Minister Munya ni batumiririe kugwata mbaru gavana Kiraito Murungi untu buria bukuoneka bomba kureta ruku kinyankuru kigatigati ka thoni baba. PNU Minister Munya uria ni mutongeria kiama giki amwe na bubu atirariria muchemanio juju jwa ntuko ya Jumaine no kuringana na Mugambi Manyara ni ati juju ni mubango ja kureta amwe ngwatanire Azimio Meru akiuga ati Minister Munya kinyate we mutongeria wa kiama giki ga PNU. Tumekubaliana kusupport Honorable Kiraito Murungi for Governor Meru County. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Azimio was not moving properly. But tangu Mugambi Manyara achaguliwe kuwa coordinator wa Azimio Meru na baba, I've seen a difference. Kiuria kira kinene na ndi ni kethira ndo achantere ijicho ijire cha Azimio ya Meru kethira no kachiumba kwa aragania kura cha Kiraito Murungi na kinya cha Raila Odinga. Fire! 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 Masindumba Ntetone cha Weru. Nani kumira kenda tunere tukiona akanya kakunoka ende inchokerete na ndeto ingi ukedrogeta kuraya. Meru kiuga moro tuzote mubango ikwirireria nawe muibangi akamenya rujo rukagira kiria kiru kwenda imwerekera Mithika Lenturi uri kwenda giti kia gavana Meru ena mubango nago mu Meru Ogimwe murungo kira burando bagoya baturingira ndebe na iba utonia wenda iba kwenda utonengera etegenya gavana wa Meru babo kuato lumbika nato roiba hato toro jotu ingwanto beto wakariete nege wapa kurenga wana Tuko kiumia ezi antariki ya 10 mweri jojo Mithika Lenturi na kiama ya Meru kwanza. Tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi. Tuko tayari kutuunga mkono watu wetu. Tuko tayari kuungana na watu wetu. Bakethra bena mambo ya kuruguria manifesto wewe kendago mu Meru akwa na agutariria mubango jwawe kiregwe kwa muthura jangava na kuntariki kienda mweri twetete. Nauliza nyinyi kwa unyenyekevu. Mimi naomba kura ya huyu mungwana anaitwa Mithika Lenturi. Naomba kura ya Lenturi jameni. Mnakubali tuungane, tumkabidhi wewe jamaa ile nyumbani. Tafadhali mtanipatia huyu jamaa awe gavana wetu wa Meru watatu. Hebu nione kura ya Mithika Lenturi. Mambo ya jaga kujira emoko mbere thejire chotuku aja kire Weru TV Mumeru tuina mubango nawe thura Mithika Lenturi akinyukia Meru ikinyari urenge
mugeni antobabori constituency na Meru Bonde betagwa Kenneth Kiome maitethia orokoromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party inko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mweri Januari nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro nenyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency pomba kura chenu komba kwethira kinyeria mantoja kithomo guchira ayuthi betu ngugi gukiria urimi kuthithia barabara chieto kuboretera roje o amona kugwatanira na thirikari ya county government nikenda twakikisha sibitari chieto china Thaa. Kura yaku ya MP Bori tariki 9 ni tuike ya Kenneth Kiome maitethia. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kathumba Kenya yonthe. Nionto mamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option and enter your StarTimes pay bill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719 077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atoliganete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado ata seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole je watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonya sibuengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yo gatukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru.
Na tuchakana ati nende nyuma ya mithika lentori oro kwenda gitikia ungavana Bamiro gweta kotini akienda baini ya koti ya nende dirite kininga wa kaunti Meru kwithira kirawa nengavana kiraito na munini okie yantu kiumbe gambarine ndire kethari kithikirawa ntuko ya Jumatatu akirine nedirite akiara kebaini ya milioni 500 arawete tibatire kwithira ikiuma kimibuko ya thirikari ende ni antu kiumbe nibongavana na munini okie koti nende nirwamitie kuriwa kwa mbeche che mukawa yo Leopard Rock ni thirikari ya kaunti ya Meru bumanĩtie na seneta wa kaunti ya Meru Mithika Lentori kwithira gita koti akienda mwene mukawa yu kwithira kiriawa ningavana kiraito murungi na munini okia Titus Ntochu bari antu kiumbe na te utumira mbecha che thirikari kiambiriria kia petition ye yukari kotini kwina mbecha ira county area 520 million ile company ira rana Leopard Rock ila Miko Hotel na itwitire kotini na tugwita kotini Justice Mureithi akomba kurungika marija mbecha ira kuriwa na arirungika no ntubatu ki petition ye gintu kya tukuromba koti twiromba koti kuringana ushahidi bura twikirite kotini ibu kuonania governor Kiraito na ari wakiri no mbere kuenga muchunkura ke hoteli area na akiona muchunku na ari na lease agreement na Nyambene County Council akiaria nyuma ya koti kugita gambari na kuroamia kuriwa kwa mbecha ii seneta wa Meru nendi nethirite akiuga ni oma ni kwari na wetikaniria ko muchunku nwe mwene mukawa yu ethira akirita irangweko na burethirite akirita wakuo tinjira ya batire ko muchunku urari utwire uterinira no mai kwari na agreement ye ni ari na njira yayo yongwa bura ibwiri kurungamwa lakini Kiraito murungi boronere bura bwega ni kuinga muchungu atithiatite shiria kinyeriko na muchungu eta kotini na weko tuika na bwiri kwirwa na bwiri kwa compensated nontu mana na njira irenga ingirwe ni arongelete na kuwa kuriwa tithina na nabatire kwithira akiriawa indi urabatire kwithira akiria mbecha ii thirikari indi ningavana Kiraito murungi na munini okia Titus Ntochu nontu nipo bethirite baimwinga mukawene yu njira itiagirite ko batu yambareto muno midli ni kuwa ati Kiraito nontu gorere kuthia ta sheria bo na Titus Ntochu mbeca itire wa kumania ki allocation yetu ya revenue kuma thirikari ra nene indi ikari wa ni wewe ngwa nontu makosa ni yaku ni utuma kuromba kotini na nontu barari baukita stage mbere muno ekweria kuria inya mbeca i kinya itina budget na nya county assembly itikuruketie kyo tuonere na tu happy that koti kurungamana nongelete na kuwa bachoka koti ntuko ya Jumatatu atira nende ne bakuthia tironto bo gutira mbecha cia county iti utumirwa kuria muchunku itikuruketie kyo tuonere na tu happy that koti kurungamana bautwe na yewa utie mbeca ibwiri kuriwa mwanka ya mbari de ambwe na neo tukua njanja kwa kuthia kuna status quo na tuchoke kotini ntuku ya Jumatatu. Jure ya Jubilee County ni adrakanithi ndi bethirite bakithara kairan kiama ya UDA Nteto nyuma ya bukubumeneria kune kureta minister urimi Peter Munya County ne ubakibera Munya weti na mbere ethirite ikaire dimebante bicha adrakanithi na utira nende atengilionga ndene account eu Muchemanio wa arwiririte bakiama kia Jubilee na kiama bakiama kia wendia bwairia gega nkumbu wakubanenkera machini ya lita 200 ya kwendia amwe na mitungi ya kurikamatira araba tongeretwe imwendi gite kia ubunge gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe Masekirito baugite ati boba kathi mbere kuwata ugeni minister wa urimi thirikari ninene Peter Gatira Munya county ya Thaa kiutha tena wendi bo arwiririte ba county no ba murengo wa UDA
bariuga kirindiunga cia munya aigitwe akiretera arimi baba mirandi ya gukiria urimi bwago na kogu urata kwenda ariunga kaunti no anga urata kwendera arimi wega. Niyo nimenda kwira antu maria makuga munya atigacethara kanithi ni antu maria matendete maendeleo nuntu munya ni acha gukwa tureterete into na antu maga nkumbo magwitikaniria mera munya endelee gucethara kanithi nenda guca gutura gukwa naku acia ature. Turi antu ba Meru tutebweri kumena na kana turania ni kiontu tukuromba na ara kuraya mushore waku nura weta witika. Baruria akariba kaunti no bawatembaru waziri munya amwe na murengo wake wagichiacha wa Azimio kenda bachinda kithurano kinene munya athimbere gutwika minister wa urimi ara akathimbere gutethia na mirandi teno na nkuruki kwagirithia magwatho mawendia bakawa na majani. Omuntu onde nathikiririe na mato yawe one thirikari ra possible yumba kwithira eriku na nikenda tuwatila mwana wetu no tuitumwita atwetika no katwitikinya thirikari nengu akethira ariku tukamwita atwitike na tukamwita aturitire mawira maingi maratu promisete to support mwana wetu no to ya ATM machine ru ikandika mwana omwe kana baile. Thirikari ya Azimio waziri na promise twitikia minister wa agriculture na kuendelea na productive economy. So batu tukwile la tu antu baba rutererwa Meru aimone twa inara akambo tutethia na inya na ibo antu tukuria antu ba thara kanithi pa support thirikari ra itu yukritio moetu na ya mwika antu aya nkuruki bari bauria baringire kura arombi te ba county no bara tayari bambirite kurutaniria wera na munya endelea support na batongoria bara bakaomba kuritaniria na waziri nkath inya ngui na bara bakaomba kuendelea ba protect interest cho no barombera intobira bikombo batethia ndio ndomba agi uchore lakini ngekirwa gakobia kama njumbe into icio onde ni bweri kwethira ike ya guko wethira tukathurana wega mbeu mbithi kinyabo iboritwe babumerie kuruta wira ya urimi nonto ikaumoka nene kambia ntuino mbeu mbithi kana yuthi metu anamo mende maundu ma urimi nonto urimi wena mbia mengi muno nonto riu au twerekerete maundu ma kuthaga value addition eria ria uma ngombeni yuthi na munimo makathondekaga yogurt na nimo makaruthaga processing magekira packaging riu twinde twende urimi arimi baba batongeretwe imukaririgiti gwa ikundi iki Alfred Riongokea ibakenerete utethio bobo arabare amwe na arimi barabangi county no bakwirigira mautethio nkuruki kuma kiri ministry ya munya antu menge ni matubeshaga promises menge muno lakini matikinyanagiria no nu omwe wa wale utikinyetie promises cietu nonto kuma twambiria gangumbo tutionete mauntu menge machirite thini wa national government aporia CS munya atwishiritie na meshiria mamwanya nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma. Minister Miunda County na Meru Jeremiah lenya na ugete title irachia na chirethirete kiana yoro ingotana ya county ya Meru na thirikari nene kenda kuguna Meru na MC Oriro rera moto makalembe mneti munya akimwira reke utumira title chia kuri yunende kuringira Azimio ndebe. Ndiunge waziri wa urimi ya Kenya Peter Munyekwe yana taito tia Miunda County ne Meru neyukitio na njira mwanya kuumania na kirage kwirikana kaya atumerwe ge siasa na kuringana na MC Oriro arera mutuma kalembe. County ya Meru nirathukerwe nirathithirwo matharau no ndo munya wenga kureta taito ikura devolution no ndo tiomba kuma national ureta taito utiringaringite nyombe Meru wira ngavana indetete taito wera minister lands indetete taito niki no ndo mathina jonde ya kweja jari amba kwijira county jira county jakejira kilenya minister lands akija sovu jekinya kukinya national babubwe na Nairobi botokumenya thina nto baraba kuria miaka 5 itigere ntuku 33 kweja kuthiurunka na taito bwiringa acho campaign na icha kuminya ya ndawa chere nikenda kura chomba kuringwa na bukirumanga
William Samoei Ruto. Amwe na bo waziri omiunda kaunti ne Meru Jeremia Lenya awete taito iti onekene nonto bori tingwe boboea na boro mwate ate kathirikari ya kaunti ya Meru na rwangirwa miunda thirikari nenene nara kibindi kiotongeria bwa gavana Kiraito bonete taito ngirimana yana ya 50 onto brabo ethete kaunti ya Meru na mbemwe Kenya yonthe gikurita taito mubango ne yotiira Meru bonde bena taito mbere muthie yotongeria bwa gavana Kiraito. Itonete ndilasos bakirita ngwe kinya overtime kinya weekends kenda batethi antu betu. Itonete committees land committees ikirita ngwe over time kenda tumba kuona taito ina tumba tethi antu betu. Itonete gavana wengo akisupport amendment center aturiru aretu ina registry enjaro ira gavana aretere mbere ne kutari na registry ya usavutiania East na Tigania West antu beta maua bangi baita mutindo iru aretu kuherwa sana antu mtu kuma Muthara mtu kuma Nkamia mtu kuma Thau bonde bari yao mtu akianjae miathene bonde bari yao batethuka mtu akona taito yewe so twina registry enjaro ira gavana umbiro support twameaka twa renovate na twa equip na twa furnish kenda antu betu bogotethera kwe twajoka mwaka uyu athire twareta amendment center riu ari survey office ire auro survey office yenu ni au serve Tigania chio Ithatu. Amwe na bo waziri Lenya na rombete akaribanterera china magamba kotine yonto meanke Meru na Tharakanithi munontere tia ngongwaka egarie na kinya kwa ng'ombe oya ebelia kuo kenda miunda yao yomba kuthimeka nonto mwanka thai mathina ya kimeanka na kimechie iyarierete miunda kuthimeka burugo ntoko. Governor to promise it miaka enge yete o 5 the county of Meru will be 100% titled. Now, kena natumba wa chief target ungavana ichiete wengwa nonto boendo bwene bo bantu ba Meru na tutukoromba bantu betu bawatene njara turite mantu kotini baba ikoti baume court baina mantu ya meanka ne authorisolve kenda tumbo tethi antu betu taito ni maendeleo wena taito eku no wetambank ukaromba besha o athomethia mwana ukarura biashara kana ukaurenya munda yungi taitwere banki ne kurwamirite asa collateral. Nteretia Tharaka kariba ibarombete mubunge wao itonga murugaroti era no batwera taito tia miunda yao iraba kuwa mwanka ine thirete ibathenia kwa kaita nende nderi yagu mwankare gutwirete gamba kotini na tinioni kana ntu bainge muno barabathenetio gakurungu mianka mingi kugwatwa na kuingirwa na kuruta mbeca mbethirite thina no ya menda kuma rira ndagurirwe na mwanka nende no angato chukuma nanio tuumaga twathichuka na tukuthichuka tweru twetere wanende gatwetagira no tie mantu tuonaga tukiruthirwa murinda gutiero batabethagirwa meche no tiero batabethagirwa nyomba. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Ukarigite ngwatano ya biashara bamira Moses Lechoro na mineti CS ori mipita munya nikira kuwa ugete tariki 5 mweri yo mira ekedira nende kiora wa ontobra utakinyanela munya akiaria nende ono na ugete rais wa Somalia atakinyira muchamanio na yo Uganda yurari Nairobi ende no botindikana kendo tiramira nekwendo nekuroneu rwa kubuithia agreement na ndu wa Somalia na Kenya ninkona ni rongo no ntono kona wirigiro bwa aringi biashara wa mwana arimi ibabira ibwanjirite kuonekana bukinyia akaire nyuma ya ntugo iraira nenganiritwe ate irio thirikari ya nthiguru Kenya na thirikari ya nthiguru Somalia gikanira kirore nikenda biashara mirechokera kurikia na gukuruka na gutire untu ubukuonekana bukithi ina mbere na ara kuringana na mukaririgite igwa ngwataniro ya arimi na biashara bamira to Moses Lechoro akuwa kinyandionga aya minister wa mantu megie urimi Peter Gatiro munya nterino chegembe itirareta matunda kenda na utethi mantu amira na kire kia tutethi akiri kitone tone utethi bu ni onto ya to ambe utethi mantu amira to ntuko 14 tuko embere chethira to ntuko 14 ninge chethira to ntuko 3 chethira rware athire miaka 2 na nusu rware na to abarenge ntuko 14 ntuko bomete kwa pisa president wa Somalia to ntuko 14 mireka rugo ente Somalia ari mbare menyamira ari mbako menyamira bakundia ndowe bawe baremira na ike muthia baturirathi renge barenge tariki 5 na to na mantu yataombikana ometerie kanuka wenda kanoria
kuringana na Lichoro na kuona taka kwe manto makuthi na mbere na kwithithanwa kana gwithirwo isiasa ikuringwa anacio na miraa nontu kinyamo chemanyo gwa igande gutire manto megie miraa maraithirwo makithi na mbere na kuonekana makiarirwa onto burabu kuonekana ariengi biashara bakinogwa ibubu nene ni kwari na mucemanio ya president wa Afrika wa igande na batari manto ya miraa ko nkaromba tiri karomba woni rwario miraa irore na ruo chiasene obo siasa mira yetu ni kwa siasa no ntona te siasa ne muntu ate ya mero ya kwa mantu amena tu yakute kwaria no ntunkona twewere boyo karomba siesi wetu no Uhuru Kenyatta bete bakarende batedia murimi mira no nto murimi mira kwa twika utwe wale ro thirika nengi atithuka ko torongo cwerenge thikane kabange mantu amira itwe mtugo mira ngwana kwa kurura na batana torongo jua President wa Somalia aitu ayetaki na ataumbere kuthire kuchamanio wa etaki ya muchemanio wa Uganda Kenya na ibari ya munene na baitekanithia bakabanga tukwirake ya ko agende twe kurura thoko tekera akua sawa sawa itakua na ikwitikanire tuora ndabwirire ikaruorwa intukwakira itatia itiraumbikanirero no ntu munene wa Somalia na wati ngwingi na ataki Kumegebe North Betan Class Chabari Ministry ogima abo mwire county ya Meru ibarugorete rongi rurero mitino na utungata bompo chibitare ni Meru level 5 bakiere minister mutumana wete chibitare yakinorone kwirigira kwa mukira milioni 65 ingeche wa karwangi oyaru Muthenya jona rwa thirikari ya kaunti ya Meru ni rugurite nyumba enjeru ya utungata bompo ikiri ajeka na accident and emergency block kiri cibitari nene ya Meru level 5 alaba gutongeretwe ni waziri wa gima wa mwire Mishek Mutuma atongire ba cibitari una kinya banki Kisimbi ale banki je janire wiro chesi 15 na baki adia tongire baba ne baugite nenjire ma ukiri cibitari ji ithengerete witie kiwango kingi kia level 6 Cibitari ya Meru ni gutuika cibitari nkigana na cibitari ira chienge like Kenyatta Hospital nikenda alwaru ma area eje matagatinda kuma mathiete cibitari mbali. Previously we had a congested unit, but courtesy of His Excellency the Governor, who has provided the finances through the county, we have been able to work on this department that was previously still an accident an emergency unit to an expanded or reorganized unit with various other functions that have been added upon it. Mahali popote tuko na matawi, ile kiwango kidogo tunapata kupitia kufanya biashara tunarudisha kwa community, na leo tumekuja kurudisha through KCB Foundation. Mkuru kimutumana ugite mibango ero ya gukiria cibitari kathomba aja Meru. Gavana wetu narombete utethi wa milioni 65 nikenda cibitari yetu ya Kinoru ikapromotwa into level 4 yumba kuhandle minor cases cia this region nikenda tunisha congestion ndene ya cibitari iji. Na muthia buru Mutuma akiuria kariba Meru kuringira ngavana Kirito Murungi kura ciao kwa gipindi kia biri kenda geta na mbere kureta mirandi mingi ya witi na mbere. Wicia ngavana ni ati uti muntu waita Nairobi eitoshwa services cionthe tukatuciona ku ndene cibitari yetu ya Meru Teaching and Referral Hospital. Macibitari ya Meru level 5 kishigo mbunge kia North nkiripotera Nteto cia Weru kwa diitwa ni Mutugi Kare amwe na kwithura karibanto rai ya muragara ntere chama rai bokare na madiko ni balazimikite nindi ukamata mwere yo mututi na njara mwankanja kumane na kuthuka kwa barabara ntere unarabo gite nindi bakwithira kinyaba kiura kia siasa babateithia kwa chini unende batethira kinyaba ibaringaira kuronto baraba twiri okombone kwa kaita Baba na atori bantora ya mwathi mbari cia muragara location ya Kare kiri gicigo mbunge kia Mara bakamatite ithanduku rirari kuri na mwiri womwe wao bathiete mathiko ajirwe akamatirwo na mugongo gukulukira ndina jia parapara riu mau nimo mathina maratugukulukira uku gwetu tino gatudija kudurana
no lakini tutiona gwoterio bwa kudurana kwa tudija kudurana tori babana kiao bariuga kwao njira iciatuikire kinyamara gianku na mwanki na kagita kara muntu ajwa kwao gakamatawa na mugongo kenda umirwa na kwirwa cibitari kamombo akedi cibitari aerirwa na mugongo gwitukira barabara jieto ni mwekolo ula waena inya mweruteri wa mugiria mugongo cwa na leso ni kenda amumiria barabarani airwa cibitari mbitwa ya tori babera nene ikiri atongoria baraba kubaromba kura kakita kabake oragia baombe kubaririkana kubaruthira barabara na mendekithia mangi kathumba bakiugaga kakita kagutire gwora baririkana kiri mothi na mbere nturani enu ito buru botoririkaneni wona bwarikia gwikarira itebiu no ntwana kinga teno akiretwa aletwa ona thina kaere o airetwa na mugongo kwa gubotoririkaneni bururu riu nitukulomba ona gwingitwika ngari no yone kona ru giatongorie babetu no bakubakubie kuona batitonyete wirani kiatho ni gikukirajwa Aisha Mikamunde murombi wo bunge kiri gicigo mbunge kia Maraha na nkinya mucia Chandendan Kimathi oro kuromba MCA kiri wandienia mwembe riu tugeri kwambiria kuthingatia atongorie bau bakweja gututhingata guko bae turomba kura tariki kenda tugithi kuthura mtu tumucungune twamumenya kana tumenye tulithura mtu aina gani nimbiraga antu thina ya wanasiasa ni koni manimo ya katacoka ite kwenda kwenjwa na galagita kanyamo ka maguru irende galagita kanyolo ntuza geta waki ile kejo na muuloni kitatia emane onede kutinda la chawe ka kitatia kauna tiemwe na bitu karuta barabara wega tizazawa kiripotera Weru TV kuma Muragara kiri gicigo mbunge kia Maraha mbitagwa Mateni Mogambi atongere mwanya bwe kurubatongeretu nkatanga bano mero kireito murunginende niwethirite baginyantere cha centralment kuringira kireito ndebe kugeria kuyuri gikabukia kura cia ciongabana yarabethirite bakiara kimirandi mwanya na kinyombani bangabano Kadha ya munini wa ngavana Pirizira Murungi na atongiria bangi kumakire thirikari ya kaunti ya Meru ni baikinyirie nturene cia kinjwa Buthugusi West bari na moro tujwa kuringira ngavana Kiraitu Murungi ndebe kiri kurura giti kiwa karirite kwa gipindi kebiri we gavana Kiraitu nge na twe Meru tuzoro twe antu wange tukunekete omuntu maendeleo yetu kezo tukuona kenda tote achoke kuruma kara na kuirira sisi akenda bona into bia thirikari nebo ningekura wega tisasa MCA la bogatoke na kiogora bogatwa tafadhali no kamenya dina jetu jae cia kinjo kanda barabara teu na mantu jonde baugira ole bogania katika Kiraitu Murungi na mire kare nturi no le akwe kubothiriria ngugu baugira ne mire kana Kiraitu nekawera kana Kiraitu na rankadha ya Kiraitu ugite gatika pinzani bao bara ni mubunge wa ekuruka wira Mwangazi urane Muruiri Kiumbe na seneta Mithikari Nturi wa kiama kia UDA gutiwe gatika wari na uwezo wa gutongeria Meru baba bange bamba bakarakare bairambia meya bamba bagitetea bakarakare okupa bate kunganira giti kia ngavana okay kwa ububere Kiraitu Murungi no ngavana Meru tariki kenda mwali jwae nana nawe Daniel Kiogoro urane Muruiri giti kia MC wandine una kiama kia Mbasi akiringira ndebe kwenda aburia miaka 5 Kiogora na miaka 5 muthuri ni kubukuona ni kumiega uriuga ni kumiega uriuga ni Kiogora abokenjo tanjira kaire nande no mwaka bochwe inya MCA wina connection na ngavana kenda thina cienu igakinyaga haraka na bothimetie muntu uria agakinyanga ya thina cia Buthugusi West kerege Kiraitu haraka no Kiogora kuma kinjo wandine ya Buthugusi West gicigo mbunge ya Central ngiripotera Nteto cia Weru rekwadietwo ni Mutugi Kare
Na unotoka tuweka katanta kirenda tuchieto woro Weru arende katika Nteto itumba kwithira ikithira nende turi kwa kalono indu nyembere mbaya na kalono kiuri kimwe utukore era kwithara kukita kiundu imbibi byongonto kwe mto ambere kwamba kwithira imbetri cha metho chethera chekuthira ende metho yakaingana. Anyway, ona kalaworo mwe kwithira nende tuweta kwino kalawa urana tokulugera kwa mukuru nende kalawa atalirora choma mukuru na tekwendo ruimware okie kugento dire kalawa amwere ndendo ndetere ruenkuniene na rokethera ruitika kalawa mwere isasa nga kuretera endumpa mware mbitenwe tone nkiroira andu kalawa aurua irio kareta rui mwera mukuru nkareta endu ntireta utuko kana muthanya mwangira thai mukuru no wetera na kalawa na etera mwari Maureen Kome no monene to madithia urugoru arena Nteto PHINEAS IMAANA hithano tuko bwa tuketha tuchimana kia kiume kiu kingi.